Arsumeka ngatakan kata sirang kainge si kuturi keling kaiku belaskan bapa makan apa yo engkau mepaksana oh bapa lanai melo lo kita sirah serkotangis kempundu berkat kamu sirah lanai bojupa ku jange ku adukan sedang naik bapa ibas kusuku enda bapa persirangan bagai bapa pinterlah dalam dahi bapa sini surga tadi kami anak murah-murah ulah kamu percaya sirang daging kita bapa sirang bapa menjual-jual ulah menang-menang ersada tendi kuruma bujur gelang dundu be bapa bujur bapa selamat jalan. Engkau mepaksana oh bapa lanai melo lo kita sirah serkotangis kempundu berkat kamu sirah lanai bojumpa ku jange ku adukan sedak naik bapa ibas pusuku enda bapa
Bapak pinterlah dalam dahi Bapak sini sudah tadi Bagaimana meh? kami Gumpo kita lahman bagi beres buang dan kami kamu minta secara gubuk kami. Jadi serahkan kami dan corong puan berbuang. Apa bagi? Iya. Membantu mama. Tolong Grace. Ini nak kemacara gosuh buang kami. Atur gendong kami nak berbuang. Ulah armana-mana rasa datang di kuruma bujur kelang dundu be Bapak. Bujur Bapak selamat jalan kami buang-buang Rina kita komen kita lama nama kasar dari yang kam kali kami ras buang Rina.